iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, sa dino ti papanam, marituyang. Mapanak gumatang iti bugoong di tatersena ni Marikwanang, maray. Mapan ka lang gumatang iti bugoong, naka-make up ka pa'y. Bagay kumulaang to'y lipstick ka, maray. Ay na maray, naglabasit mo't unay, sapay nagsilang. Siyempre, inikak iti pagpasilang na. Sige maray, panawan ka na. Agsibog kalata kadagiti masitas mau. Ay, umaikan ko anang, saan kang agbat-bati? Ay, umaikan. Nakigtot ka, nakakita kanya, maray? Sino kumamati saan ang makigtot di talangam? Apay, saan ka di api mintas? Nasobra am tinagpulbos, maray. Permi api mo raw day tarupam. Hey, nabayagan nga arapaap ko ti pumintas, maray. Day tuyin ti gundaway ko. Sapay day talang matrupam ti mo daw. Nagpatinggalaang di tatenged mo tinapu daw. Ay namaray, san ka din nga aguyaw no kasta nga umapal ka? Sanak nga umapal, maray. Ibagbagak laang ti pudnaw. Kakaiso na nga inggatangan nak ni badong ko iti kompleto a make-up. Inggatangan na ka? Wun. Ay, gumata nga mangkiday, maray. Anya ti gatanga? Day man neo. Data. Day tamot subsob mo ti pangitudtudom. Amok nga raud. Ipakpakitak laang mo'y nalabag a lipstick ko, maray. Wan, amok ang nalabaga day ta lipstick mo. Ay, anya akid din ayat ipanang ipasiikat mo. Mala, iyawat mo nga roden, ajigat-gatang. Anya ayat ikat gatangam, ibagam nga minan. Day tabogo, aw. Kundi make-up. Bogo ang malagayam ti umay na gatangan. Surot ka. Tuyang, nakaluto ka? Nakaluto akon badong. Umay ka mangani. Ha? Nanano day tarupan, Tuyang? Pinagpulbos mo sa madyarinan. Tauray ka lang nakiktot. Nagpapinta sa klaang may inusar ka di ginatang mo a make-up ka. Saan ka mo tapimintas, Tuyang? Anya? Adadama alimad ka. Ay, agtala ka! Kaya't mun samot asaan ka nga ilot-lotwan ete ka na. Nakitam ni Marito yang maribada. Ay na limabas ijay balay itay. Nakigdutak ang nakakita kan kwa na. Takas taon ay tipos kol ti make up na. Makakatkatawak met nga rod. Tanaglabaga unay jay bibig na. Anya nga tatinaknakan ni Marito yang taag make up meton. Win nga rod No kaano abim maket. Isumetan ti panagarjud na. Damagak man kan kamaray. Anya dayta. Bagay ka din ni Marito yang ti make up na. Maray. Adda ka di sa bali at tao di Twitter senam. Awan mo ti amok. Dua talaang mout. Kwa maray. Ibagak ti pundaw. Hey, saan na abagay ti ag make up? Kasla al-aliya. Daytoy laang matimakonak maray. Agbibisain a pumintas. Kaba, bain. Banatiran, tadut-dut mo, kalilibnusan. Nagpintas kan ayatuyang kaskala artista. Hoy, Tuyang! Tuyang! Aw, apay aya. Nalpas kamutin anangan. Mapan ka ni Jay Bangkag. Apay, agmalmalam ka nga papapintas dito sa ngwanan ti Sarming aya. Nakaluto ak mutin. Naramid kong ti trabaho. Kaya dyan ngay nanganam. Apay, di mo inawan. Sino nga tururayam nga ginaw? Ay, sakto madamdama. Ay, jakmanam mo. No apay nga papapintas ka. No awan na saya at ngay bagam. Pumanaw kan.
Di mo mga bagay ti agmik up. Sila'y uyawan nakpay, taawan ti meriendam inton madamdama. Awan samot na imas asid sidaan ni Kumari Matuyang. Nasadot mo't nga agmula-mula. Sana kas kanyak nga adu timulak anateng diti paraangan. Ay kit, ingka mapadigwan inton madamdama taado mo to'y karne ti manaw. Apay nga may tasaan nga agtaraken iti manok asidaan da ken ni badong na. Ingka kapadigwan tapno makasidada iti naimas. Wen, inakpadigwan inton madamdama. Kandi mo liplipatan. Yara sa asmaw, adidak to liplipatan inton eleksyon. Na, isumot lagayam nga agpadigo ka, taag kampanya ka. Pasit na amin day ka. Uray gayam adda ka dito'y balayaw. Naka-make up kalatta, marituyan. Siyempre ay maray, kayat ko gayam anapinta sa klata. At to'y gayam, awatem. Ipapaitid ni Inteng asidaan nyo kan ni badong mo. Karni ti manaw. Ay na, makapabisay. Ay, agyaman na kamaray. Ha? Anya day jay? Kaslaad na natin nag-akaldiro. Ay, jay pusa mi maray. Agkalkalong ije kusina. Na. Jak pa'y ngamin nakainaw. Saan ka pa'y anak kainaw kat anyat urasan? Panagluluton to man iti pangrabi Una agpay mo't at agpapintas. Umay kunto isubli da ito'y malukong mo, maray. Awan ngamin tinalinis ang malukong apang yakara. Jak pa'y masangaw taginaw ita. Angkal, agrik-reklamo dagiti karuba danana to yung kantata ba daw? Tapay ngay. Nagrugit ka nung amin ti arubayan da. Uray lagtatayab dagiti bulbulaw, kas kada basuray di arubayan ti karuba da. Kit, yung kaibaga ka ni Nanam Atuyang Ay, kunak ano si ka ti mangibaga, Angkal? Si kanta aduter aramidak. Para lang mapan mangibaga. Mabainak sa. Yan na to yang. Ikwarog day tao. Daw may ko ibaga. Nanatuyang. Ha! Disturbo ka magsikakwarog. Anyaya ti bagam. Ha? Abay, kastamot ng tirupam, nana. Agda magkapay lang. Agpapapintasak nga, ma'am. Agpapapintas ka? Wano agpapapangit ka? Nagmadimatan ti panagsasaong kwaraw. Ayan tay pang-urkaw. Ha? Nanatuyang. Saan nakapangurin na? Agungat ka mo't tinadagaws. At dala mo may ko ibagakan ka. Ibagamawn! Darasam! Tasimpa agpay to'y make-up kaw! Linisan nyo ka no ti arubayan yaw. Nagkuna! Nagreklamo dagiti karubayaw. Tapay ko mga reklamo da! Isodan ate umay manglinis no kayat da! Masangom ti ag-make-up. Di mo mat masangot aglinis ti arubayan yaw. Agsaw ka pa'y ta talaga pang-urang kan kwaraw! Ala! Pumanaw kan! Pumanaw akaw. Nakauyo-uyong kayaw. Nay, apay ko araw. Nagtartaray ka naggapod na balay da marituyang. Kasanaw, napan ko lang imbaga kininana to yung aglinis si Jerubahan na. Kinagura na kaon. Panguran na kanukit dahin. Ay unay mo dahitan. Timaraya ko na, tanay. Ikamat namot kanya akong ti pangur na. Saan na amasango ti aglinis di tabalay da? Nga masango na ti ag-make up. Saan namat nga rod ang bagay? Kasta nga rod mo ti kunak. Imungat-mat na ni Nana to yang. Manipod na suro-suro ng ti ag-make up. Inungtan ni Marituyang ni Kwaro? Uwan ka no. Katpudnumot ngamin ang nagrugit jay arubayan da. Agkaiwara ti bulbulong kas kada basura. Si kamang kiditi mangibaga ka ni Mari Atuyang. Talinisan na imbag. Tapay nga ibaunak. Katno si kati kapitan. Ay, wun. Hayaan mo kong teramidak. Ni pari ba dong ti pangibaga? Nasaysaya at pay no kasta.
Lumabas kat madamdama dito'y balay. Ay padaanak man ta iso ti kasarita. Maray, asino ti karurugitan ti arubayan na dito'y barangay tayaw? Ay na naglakaasong batan day taas sa ludsod mo, Maray. Uray sa anak ko nga agpanunot masong bata. Day ta arubayan da marito yang ken kabadong ti karurugitan. Naglaing kan marikuanag. No kumakasano ti kinagagat ni marito yang agpapintas. Kasta kumamo ti kinagagat na nga agdalos. Di mayat kuma. Kumaa. Diyay matlaro pa na ti amuna nga asikaswan. Di namot nga rod bagay. Ay, di mula ibagbagan day ta iti sa balay, Maray. Tama nga no maidanon kan kwa na. Kat kagura na ta ni Marituyang. Mabit man lang, paray. Apay paray. Agrik-reklamo nga men dagiti ka aruba yaw. Ta nagrugit kano ti arubayan yaw. Kuna kung kahit, agreklamo dan. Ay amumo na ya. Nabayag nga mo daytan paray. Imbaon ko ni Kwaraw mapan na ibaga kan ni Marituyang. Ang nagunget ka naw. Ay na, talagaan na unget ni tuyang ko ita paray. Nakasagana latta di pang urna. Ay, kun kay. Imbaga, tasaan na akinagat ni Kwaraw. Naa, apay agkagat manan ita ni Marituyang. Ay na, naungit ko naktumay paray. Ay, si kalata ti mangibaga nga aglinis iti arubayan yaw. Mala, tay turturod ko nga ibaga paray. Ay, apay maputang kagaya. Ay na, di mula mo ti ugali na ita paray. Simmabalay. Tuyang may lab. Hadda ka man dito sangwanan ni Sarmeng. Ay, di nakdisturbuan nga agpapapintas ba daw? Awanan usa rin ta pinggan ken malukong. Tasan ka mga ginainaw. Ay na, madamdaman to daytan. Di mo pa yun masangot aglinis dito arubayan. Ha! Uray ata na pintasak. Awan serbi na ti kinapintas no narugit ti balay ken arubayan tuyang. Sikan taglinay no kayat mo. Anya nga ti kanenta ita. Kahit saan kamot ang naglutaw. Ay katsikan na tagluto no mabising ka. Hamom tuyang kagura na tandag iti karuba. Ayawan bibiyang ko kadakwada. Basta na pintasak. Period. Saan ka mangarod a puminpintas? Talagang sakit di akayat mo ti mapangura. Ay, saan mo nga ilayat dahi tapang mo kanya tuyang? Nasakit dahi ta. Nasakit. Tapno awan makunkun na maribanang. Umay ko isublay dahi ti malukong mau. Ay, agiyamanak Marituyang. Kasla saan samot anainawan? Diyan na sangong ininawan, Maray. Ay, unay meten akinabisbisay Marituyang. Ay, kat siyempre, Maray. Kaya't ko gayam te pomintas. Ay, saan met anasayaat? Numasubraam ti pomintas. Tapay asan anasayaat. Wen tamabaybay am dagiti trabahom di tabalayaw. Makauray dagita, Maray. Kano talaga ajak masangaw. Adama ni badong ko amabalin nga ibaon ka. Ay, kaasimot nga rod ani badong mo. Isu lang nga rudan ti mapan agbangkag. Isu pa'y ti paglutwam, kas kada paginawam. Ay, di ka lamaasyan mat kan ni badong mo. Asino dagijay kinasaritam, Kapitan? Dagiti ka aruba da Marituyang kan paribadong. Nanayon ang ti may nagreklamo. Gapo iti narugit nga arubayan da. Ide, may salaang akaaruba dati nagreklamo. Ita, aminan akaaruba daan. Hey, dapay nga ta umay agreklamo aya. Siyakman baray ito may agreklamaw. Ha? Ne, anya nga iti ireklamom kabadaw. Ay, agtugaw ka man pare. Ay, ireklamok man ni tuyang ko paray. Ay, uray si ka. Agreklamo mo tin. Wait. Kasanaw, saan na namasangot agluto iti kanin may? Ultimo aginaw, saan na namasangaw? Sige. Ituloy mo ti reklamong pare. Tapno ada pangibasarak mangsitakan ni Marituyang. No kasaritan paray,
Mabalay nga inayon mo nga ibagaking kuana. Asaan na puminpintas, iti pa nag-make up na. Ay, kagura nakit din ibagak daytan paray. Laki day. Apay, kabutang mo paray. Kano si kati kapitan? Ay, wanan ya. Ay, iturturad ko man nga ibaga. Nagpapintasak iti kastaunay, kapitan. Sakbay nga imayak dito'y barangay house. Ewan nga ron. Talaga napintas ka. Ay, thank you, kapitan. Si kalaang tinakangagak iti dayta. Napimpintas ka pa'y kumano, aglinis ka iti arubayan nyo. Mamin ano mula agwalis ngay. Oh. Ay, bayam, kapitan. Agwalis kadagos. Kaya tapno sanda ka akagura kan ireklamo dagiti ka arubayaw. Oh. Ay imay da nagreklama, kapitan. Nagreklamo tupay ni Badong, tadi mo kano ilutlutuan. Oh. Imay na imbaga daytaken ka, kapitan. Kunak met akasarita ka, ta amok adenggen na. Sa bagay, pudno dayta nga imbaga ni Badong ko, kapitan. Saan adakas ti agpapintas? Amok no anya tituloy ti ibagam, kapitan. Unaan alapasan dagiti trabaho iti uneg ti balay. Ay, alam mo pala. Amok Kaya't kulaang met apumintasak oray baketa kaun. Saanin ang masapol nga agpapintas ka, Mare? Ta oray awan make up mo kat napintas ka? Kasta kaday, kapitan. What? Napimpintas ka kid day, no awan make up mo. Tay simple ako na da. Ay na, nagbunga adagos dagiti mulak anateng dito'y paraangan. Maribanang! Nay, apay marituyang. Itaman pa'y asaan ka anaka make up. Kunamo ngamin ni kapitan anapimpintasak kanaw no awan make up kaw. Pudnumet ngamin, Maray. Uray si kamaray, daytang matimakunam. Ay, wen, Maray. May mayatin natural beauty ako nada. Kastagayam. Ala, awatem daytoy ipadigokken ka asidaan, Maray. Nasangumot lang ang tinagluto. Wen, Maray. Kalpasan naglinis ak ijay balay kan arubayan may, nagluto Tapno saan ang nagreklamo ni Badong kaw. Kan, tapno mapadigwan kamay. Nagsaya atan, Maray. Ay na toyang. Awan parikot nag-makeup ka. Ngam, nasaysayaat. Ano kasano ti kinagagat mo nga ag-makeup? Kastamat ti kinagagat mo nga agdalos. Kan, agtrabaho di tabalay niyo. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebotazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay.